Bula. Go minuni maragaraki ang hotel tak na forong ng Bula FM namun 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulu benaka. Se kuongo na Vakaleleka ni nonda itu kue nambungi ndi indai. Sama ibu retakati ko na leo ni Social Democratic Liberal Party ni ko na waikula ni bembeitaki ya maitau buake na 5 tal na leo ni songo erau ni kauta kena kena musoni mai bei reso erlewe na talangana so delpa. Ia embita taki ni tuku na waikula ena mon liba. Na waikula ke nandua na ilaw mai na so delpa baka kina endua mena sana ni mate ni tu era rei kina mata belewai ena singa ena noa. Kau na waikula ni rei tiko e so na leo ni songo era taka boleh katiko kina mate ni tu. Ia na iliu tau mate ni songo siti ni rambuka e pakarita ka ni sabolo ki buana presidente ni Sudelpa me pakataun de itaka bua ni ngarabi pondondonu na bending itaki e maiterubaki kini tutu ni beliu taki. Pakarita na mata ki Australia kina nonda ponua John Fakes ni taka mumuto en mon liba endo na mbole lebu e pakiletiko en ngaunungu. En nona positivo en ikarua sangulkarua ni mbosi ni Attorney General's Conference en Intercontinental Fiji Golf Resort and Spa kao Fakes nirsaba nga taga binaka sa artigo nga nandaw basulawa merarawa kamay ena mona libiliba ena nga unungo. Tukuno Fakes ni kesyanga ni naenrabi na tikinongo ena rawa ni bakatanitaki na pakangataki ni mona libiliba. Ena gaisongo tatiko na bunlawa aya said kayum nambose singa rua ena singa ni mataka. E pakantitaki ni sama idingo mirawa e diwanan raw na kisi ni non rapakalolo mataki na marama kinangone lewa ena mbakiongo. E pakarita ka natambana ni Fiji Women's Crisis Center ni kunei ni tumbutinga na kisi e maidingomi. E pakarita ka Shamima Ali na coordinator ni FWCC ni ono sangabulu ka 2.5% may na 8 sangabulu na kisi ni kudu e dingomi e ratado ritingaki na nangone lewa kalailay sarna baki ni non rambula. E may dingomi talanga e so na kunru membaleta na beka e lago duruma na marama e nangauna ni wakatatambu ni COVID-19. Kinangito, era una sorta di ni matei ni kota finala ni Fiji Bita wa Ricky Sevens e na singa ni mataka na timi nganga na Fiji First Light taviuni kay na timi Nigeria tuay na FDS Barbarians na timi ni Ricky e tango mga tigo na ulu ni Dhobi e na ngaunongo. Era na rawa sota talanga na timi Rua e nangito pakatombu kanganga na Barbarians e na kay tinigadiwa kay tinigaba. Era una sota na timi ni Ramsami Ami Green kay na Blue Gas Police Blue e ni karuni kota finala. Hydro tabiyo ni Lavena Red e na sota kay Rewasa Resort e na ikatul ni kota finala ka na sota tiko e na ikauti-uti ni kota finala na St. Joseph Brothers kay na CK Izibay Tambandamu. Tomanitali na sota may nawalo na kaloko e na mataka ni mataka. May dabikir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri erano na seman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni Vagading Vinaka. Ndo toka leo na vishare so na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.